reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize umugoroba mwiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'Igikaha TV News. Twagarutse ngira ngo nkuko dukomeza kugenda tubakangurira no gukora subscribe ndetse waba wakunze inkuru dukora ukaba wanadufasha kuzisharinga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza cyane. Wakwibaza utuyi muri aka kanya tugarukanye ayahe makuru. Amakuru tukuzaniye ana amakuru avugwa mu karere ka Kirehe aho gitifu w'akarere yamaze gusezera mu kazi ke yakoraga. Inama njyanama y'akarere ka Kirehe yemeje isezera mu kazi ryo ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kirehe Nsabimana Cyprien. Uyu yaraherutse gutabwa muri yombi ariko aza kugirwa umwere ku cyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu mwanzuro wafashwe kuri uyu wa mbere ubwo hateranaga inama njyanama idasanzwe y'akarere ka Kirehe yayobowe na perezida wayo Profeseri Kabera Callixte. Profeseri Kabera Callixte yabwiye ibitangazamakuru ko uyu muyobozi yagizwe umwere ndetse ko yabigizwe tariki ya 22 Mutarama. Hanyuma tariki ya 23 Mutarama aza kubandikira ibaruwa abasaba gusezera mu kazi ku mpamvu ze bwite. Yagize ati nibyo koko tumaze gufata icyemezo cyo kwemera ko asezera. Ni icyemezo cyari gishingiye ku ibaruwa uyu wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere yatwandikiye asaba ko yasezera akazi ke ku mpamvu ze bwite. Yabaye rero asimbuwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere nkuko amategeko abigena. Tariki ya 21 Ukuboza umwaka wa 2024 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwatangaje ko rwafunze abarimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'uturere twa Rusizi na Kirehe ndetse n'umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke bari bakurikiranyweho gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko aba bafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwa mu mitangire ya serivisi n'amasoko mu turere dutandukanye. Nsabimana Cyprien yaje kugirwa umwere ariko ahitamo guhita asezera ku mpamvu ze bwite. Dukomeje n'amakuru yacu ngira ngo ntitwabura none gukomeza kubagezaho amakuru avuga mu karere u Rwanda ruherereyemo by'umwihariko mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabujije abanyamakuru gutangaza intsinzi ya M23. Urwego rushinzwe kugenzura imikorere y'itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwitwa SECARS rwabujije abanyamakuru bose bakorera muri iki gihugu gutangaza amakuru y'intsinzi y'umutwe witwaje intwaro ya M23. Iri bwirizwa ryatanzwe na perezida wa CESAC Christian Bosembe nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma mu rukerera rwo kuri tariki ya 27 Mutarama 2025. Yagize ati ndasaba abanyekongo bose kutizera cyangwa kudatangaza amashusho n'amakuru bitasuzumwe. Itangazamakuru n'abanyamakuru bagomba kugaragaza umurongo wabo muri ibi bihe byigoye bagashyigikira intwari zacu za FARDC batizigama. Bosembe yatangaje ko abanyamakuru bari gukwirakwiza amashusho n'amakuru bigaragaza ko M23 iri gutsinda intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara ngo iri gutsindwa. Nubwo bimeze bityo ariko M23 yahamije ko yamaze gufata umujyi wa Goma ndetse abasirikare benshi ba FARDC bamaze kumanika amaboko, bamwe bashyikiriza intwaro MONUSCO abandi bahungira mu Rwanda. Perezida wa SECARS aherutse kwandikira abayobozi b'ibinyamakuru bitatu byo mu Bufaransa RFI, France 24 ndetse na TV5 abamenyesha ko biri kwerekana gusa intsinzi ya M23 nyamara n'ingabo z'igihugu cyabo zari zikomeje kwisubiza ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bosembe yanditse aya mabaruwa hashize iminsi mike ahagaritse by'agateganyo ikinyamakuru Al Jazeera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
iki kinyamakuru yakijijije ko cyatambukije ikiganiro umushakashatsi Dr Bojana Coulibaly yagiranye na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Ngira gukomeza ubane n'amakuru yacu, amakuru yo turakomeza kugenda tuyakugezaho 5 kuri 5. Ngiye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe mu buryo bwose.